Салам достар, бүгінгі видеода біз мынандай 3D потолок жабыстырамыз. Потолок без швов. Швовтар билінбейді, шу потолокты азыр біз мына спальниге жабыстырышты көрсетеміз. Біз елден бұрын комнатаның центрін таба алып, потолоктың центрін сылтыған жер. Ekstra på boyda så ut. Şöyle senterden biraz çip boğamız. Hanımlar lüstranın orada senterde. Şu senterden başladık da. Kilidi tegiz alıp. Bir sekreti. Bunda toşka alacağız da. Şunda жидкий көзді ақштеттерге силиконды ақштейді. Силикон жақ шығармайды. Силикон қатырша жидкий көзді жақытыра қамап беріп тұрады да. Қатып қалғанша. Үшкеттер үшін. Мен шу видеоны аяғына шейін болып. Комментарий жазылған. Bir пистолетке силикон заправкалап алдық. Екінші пистолетке жидкий көзді заправкалап қойғанбыз. Через лучкой-то. Что надо было? Силиконовый жак нормально. Жидкий көзді. Üstüne çıkar. Sızlık hala turulap çalıştıralım bunu. Kıyınçılığı da çok. Yani sakardan özünce havalasana da ve yeşil de koyduruyor. Şunca açık edersler. Daha bir de koşut böyle. Hazır silik jidkий көзгем bu. Bu silikon. Koyu öyle koyacaktan olur. Çok et koyuz. Bunun destiri yok da bu cep cengilenirse. Niye böyle hoş geldin? Hazır ben ne oturamam. Onlar любой canına oturuyoruz. Şofu bilinmeydi de bunun. Şofu çok kokuladı. Bu patlıkta. Yarım saatte kızıl kıymet kuladı. Дальше берем от пальта, делаем 5 минут тушить. Ortasını basma, çok kurdasın. Ulağına gelirler o, kuşlar.
не себептен бир силикон берип атасыңар дегендерге айтып коеюн. Но жидкий поезд азыр жумшагандай тез катыбайт, ошон үчүн бул силикон кармап берип турат, жакшыраак кармап берип турат, нагы чүрбөйт. Анда бүтүп аткан жагын азыр бизге кыржет алган эле, кыржет сантиметр нерече болуп экен. Ошо кесип алып таштайбыз. Дагы эле. Антен калып берейин. Макет бүттүк. Эми азыр дуалына багет жабаштырып, ошону да көрсөтөм. Багет жабаштыргандан да көрүнүп турат, мына чын проектler каралган ал жерлерде турабыз да. Эми багеттерди көчүрөм да. Мына багет жаман асылып калган карай турган жерлерине жидкийден толтуруп чыгабыз. Бөлөк түшпөш үчүн. Мындай болуш керек да. Толтурмуш керек. Толтурсадан кийин башкача. Мындай карай турган көрүнүп жатат. Анда жидкий көз менен толтуруп чыгабыз. Тамам калса мындай көрүнөт да. Tamam kalsana. Tamam kalsın. Çok rahat. Toluluk jağı, tolgan jağı. Ama jağından da toluluk. Tolgan. Bakki, jidkий көзбен de толтырып бүттүк. Спальный. Дуалды жидкий көтөрөбүз. Видео жаккан болсо класс басып койгула. Менин каналыма каттап элек турса, каттап койгула. Дагы кызыктуу видеолор алдыда. Анда эмесе, кийинки видеону көрүшкөнчө саламатта калгыла.